Dipu Diocese Believers Eastern Church pen puthot langkang nom ahem to na tumaphan akirap kipidam thu. Boka jana long Nagaland asaraphan chimit me pin pen gari motor ka cheleng ki khang. Boka jana long Durga Puja murti ki thipatum kaning rei. Kardom pini prantan bertalong penili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. West Karbianglong rong khangarlo rupat hidi hawaralong puthot ke choharmu nang ke ronthu. Langke thepena jok kisung ke phora ratumaphan pini dame puthot Dipu Diocese Believers Eastern Church pen ke rapi ponthu. Dipu Diocese Believers Eastern Church Vicar General Dipu District Reverend Father N Khumba Penpini Rupat Hidi Ahawararat Kido Anahem Tunaphan Lapen Langket Hepen Kisung Phoraratum Anaphan Idon Pen Sang Lin Inkoy Dali Ilin Jangthu Ilin Inti Ilin Harsun Ilin Puruyathe Linni Lahai Hui Kichohormu Reverend N Khumba Pen Pipajer Pontejang Pini labang so sailong Reverend N Khumba pen keron ke bakasai pajud det pen huladak ahawar ke doara ratum pen kaching ki kacethan hot aning pathetekan athe bangka chiru hot chiru dun theknangji lapen bangkang nega hot si ilitumta ingnek dun theknangji pu athe pia lampen thantekang si rupat hidi ahawar aratum aphat aning paplitekan lapen keron ke bang do on hormus jami aki ong pik lapen ke do thopki nang pitekang one detlo Bonta lanang ki pikeron ke bag doan hormu pendami kecu ning chupang sam inon puta pini labang so sailong Reverend N Khumba pen rada thengno lamjai te kang thu. Okay. Yeah, I'm Father N Khumba, Vicar General of Dipu Diocese Believers Eastern Church. We heard that there is a flood and life have been affected so much here in this Dongkamokam area and especially in this Rupahidi area. As soon as we heard the news, we just made our proposal and our plan to come and help our people. And when I saw these people, I'm so much touched because life has been so much affected. And so on behalf of our Believers Eastern Church, Karbianglong, we just came to show our love and concern as a member of one family. We just come here to help. And I believe that our little help coming here will be a great help because we are one family and different people suffering. We are just here to help. And then Believers Eastern Church is not just a church but also serve our nation and with a motto serving God and humanity. Pini labang so sailong State Secretary Believers Eastern Church Satgaon Diocese Reverend Father Thangau Dimgel lapen Reverend Swapon Dev Barma Aren Sef Burengma lapen rong along kido rong asar lapen kethe kidingatum chitong donsi pini asayardi chipidon renti Kedam tang chiti ni phai engkoi ra hini arni ada por phai hini ra chiti malom Dimapur IMC hola dungalong NL01 Q 8316 truck Jiten Gogoi Assam truck driver aphan pangthek thek the atum apran karmu deda puthak chiti ni phai engkoi ra pho arni pherangke amai ke pha Pherangke amai along Probjen pen adai ke do atum aphan nep engnang si adai reng MC hem kangsam bengnang jipu ke hanga phita kangsam ria jok Patumi kedam tang chiti ni phai inkora serkep arni pen Asama soratu Nagalena soraphan chimit me pin pen hormu ke roya truck ka cheleng amokha anatumaphan ki khanga sai padupon Lason se Patumi Bokajan rong sopialong Asian Highway ka cheleng atawaralong gari motor ke thialong tarpang thek pa bondon Labang so sai kedeng pon lake Bokajan Truck Owner Association Lahorijan and Khatkhati Truck Welfare Society Lapen Dimapur pen DDTOA DTDU DDT DWTU atum chelang rapetsi deng tono Bokajan pen ananterang Karbianglong live Tangte non malom so dihina mophan bertain ton paniksenan
ikha humri dam ikha Dipu rong supialong kicheng sik mate non hedjong kangpumi the tidy town dry cleaners and launderers akuladalong nanglitum anam ki jongpen blanket mate kachioma pe kaching thanga peri osomar aperi karbia pindeng peseleng pini pekok lapen kaprek aperi ke chogabar sai long ikji lapen nanglitum jongsi akuladalong kedam jia phan apordu redat pusitami matha ikri bangso akuladalong pen ke thon ke banabar sai setami long ikji Lasi Humri Damikha, the tidy town dry cleaners and launderers along. Adim Lake, Dipu Ronghelan, Don Bosco Higher Secondary School, Adu. Dihina mophi puthot bertar jupon theklona Bharat adet pialong non ke bangji phreya chiklo niphai inkora hini pen niplia pharman aningkan wang ason thak Durga Puja talon ponpo Kedamtang aningkan ason thak pining lethata Bokajan subdivision angkangalong sitami katalon don jiaphan kachisik chedang padopon bomno Bonda pining asangkana bangki katalon don prekchat adangji pusi sorkar atumpen pangdak ponno Athi corona ke sopenajok pining Durga Puja murti ki thibatum kaning riaputhak ribdimlong Aningkan wangke murti ki thip ki piyamatsi pachitanguni Athi Lahorijan Bokajan Jorhat lepen golakhat asoratum anta ladak Bokajan pensi penangan amurti ki ponpo Bonta pining abangke non anta murti phi ansi ki thiba hukum long chotlang La sojok ke rengjiawar sai sungkrung lopusi chethan ponrinti Lapen murti ki thipta pathi ulong lepuajok bihe khaksi thipnang rong loputna pherang ke aphat nang pachini don 20টা 25টা মূর্তি বিক্রি হয়েছে এবার তো হরু 4-5টা অর্ডার হয়েছে আর তো মূর্তি রয়ে গেছে আর নাই অর্ডার নাই এবার অর্ডার নাই বিশ্বমা হেনকা নাই বিশ্বমা গল বিশ্বমা তো 70-80 মান রয়ে গেছে আগৰ বছৰ নিচিনা হোৱা নাই এই বছৰ আগৰ বছৰ 4 বছৰ একবাৰই হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কেইটামান তেনেকা মূৰ্তি অৰ্ডাৰ হৈছে 4টা মান হৈছে দুলে হৰু 4টা মান Bokajan penanan terang Karbengong live Kedamtang chiti ni phai isiarni siki langso arong amikar men teronachar lalita timung piaphan Jamesoning hi katpon lenjepen ni thongke pleng dera phita ahem chilelelang Lalita timung piaphan ki katpon lenje abangpu Jamesoning hita achor kedotang abangpu Jameson achor amen lake sangwai teronpi men teron pen lalita timung piatum angbongta osu banghini chopati etno alang letum asopo amen lake raikom teron arta ringkan kethom delo Asopo aphan chepon depsi Lolita bang Jameson in hialok chokat dun thujuilo Bang so puthak men teron kachithana tengke Bang hini atumta umrongso hawarpen angtan si kadrilo pusi birta longno Penangan arni pen chiridun bo makhi birta kachilong thuke bo terang nangso hawar malomsi dolang pusi inut bang hini ke theklong atum alang liaphat birta nampale pusi chitham pon tumnong tameni linang chathan lo se nili he masor fan bang pon pidet karab joy a mena pisoro bang ninger pi apok fan sangwai fan bitikang kok se ni he masor fan se armu pi pok fan se chepon det lo se namna bang nili pechining tung mang karbing long arlo se du se pu han si butrang long so long chitong dam long lo se ini bang thekdun long se dakan silpen kedam an se sor jo kol hai se pula se thekdun long lo da pu se nat se kedam se nili thekan long lo एक तरीका जो पन के कार लम लम री बम से लोंग ले से नॉन पिनियन इन कर सर कैप्टन इन कर सर कैप्टन लो से कार बिंगलो हवारा लोंग से दु को से खबर लोंग से कार बिंगलो हवारा लोंग यंग से दु पोलते नंग तुम लके आर्मो पी पक वन वन दर पोनंग तुम कार बिंगलो के से अतुम पेंस तमे रेरा नीली हेम तमे नंग दिरता था अपन men terona himpen achor lalita timung piaphat chilong dek nang chipu mathasi kese atomaphat nahok le theklok sitami nang repeated thapusi kese klem tang atomaphat kachunuri padopon se karbi arona tang pen insai pon dek nang chiputa men teron kachunuri padopon umrong sopan lensor nong hang karbeng nong lai
Tang te pini prime time berta kelapon sekang tonik lo, domi thangmi kardom.